that medium of instruction at primary level has to be mother tongue. It has been the policy of the government and it has been my own viewpoint as well. As a teacher or when I was a headmaster or when I was running an institution, even in my school, which is an English medium school from standard 5th to college level, the primary education and pre-primary education is imparted in mother tongue. Not when the controversy has started. I have started it in 1990. आणि प्राथमिक शिक्षण हे मातृभाषेत घेतल्यामुळे त्याचे बेनिफिट किती जातात हे माझ्या गावातल्या 2 शाळा कंपेअर करून पळवच्यो. त्यामुळे भारतीय भाषा सुरक्षा मंच जी गजाल म्हणटा, जी पॉलिसी म्हणटा ती आम्ही इम्प्लिमेंटूच केल्या. त्याच पॉलिसीचेर आम्ही चलतान गेल्या 4 वर्सांक आम्ही मराठी आणि कोंकणीतल्यो 87 प्राथमिक शाळा नवीन मान्यता दिल्यात. हातून एकूय इंग्रजीची दिवंक ना. आणि त्यामुळे मातृभाषेचे महत्त्व हे सरकाराचो मुख्यमंत्री जाल्यानंतर म्हाका पळोवंक ना. ते म्हज्या अंगान आसा आनी रक्तान आसा. तीच गोष्ट आमी करत आयिल्ले आसा.